Dobar dan i dobrodošli na današnji webinar. Za početak da proverimo da li se dobro čujemo i da li vidite sliku na ekranu. Sa strane imate mogućnost da putem četa pošaljete poruku, pa vas molim da mi pošaljete poruku sa brojem 1 ukoliko me čujete i ukoliko vidite sliku na ekranu. Time ćemo dati malo vremena onima koji još nisu stigli da se loguju, da se uloguju. Odmah da vam kažem da vaše poruke možete da podesite na četu kao privatne ili kao javne, kako god vama odgovara, meni je u redu sve. Meni ovde pokazuje da je sve u redu i da možemo da počnemo. Još jednom dobar dan i dobrodošli na današnji webinar. Moje ime je Zorica Milinković, zaposlena sam u kompaniji Algotek na poziciji Content Project Managera i moj današnji zadatak je da vas upoznam sa softverom za monitoring online reputacije. Odmah ću vam obećati da vas neću dugo zadržavati, ovaj webinar će trajati samo 20 minuta, ali vas molim da ostanete svi do kraja sa nama jer vam je Algotek pripremio specijalno iznenađenje na kraju ovog webinara. Reći ću vam za početak nešto o kompaniji Algotek. Osnovana je u februaru 1992. godine i danas predstavlja regionalnu evropsku kompaniju specijalizovanu za integracije telekomunikacionih rešenja. Od 2005. godine poslujemo na tržištu Srbije, Crne Gore, Poljske, Češke, Rumunije i Mađarske. Mogu da vam kažem da su naš core biznis pozivni ili kontakt centri, tradicionalna poslovna telefonija, IP poslovna telefonija i konvergentne mreže za prenos govora i podataka. Od 2015. godine poslujemo i u Algo Cloudu i Algo Cloud nudi neka specifična rešenja, pa između ostalih i softver za monitoring online reputacije. Da probamo i da kažemo šta je to online reputacija, pa ukratko to bi bila slika o vama na internetu koju o vama imaju vaši korisnici, znači o vašoj kompaniji, brendu, usluzi, proizvodu i tako dalje. Ova slika je vrlo promenljiva, menjate je vi s vašom svakodnevnom aktivnošću na internetu, ali i vaši korisnici imaju mogućnost da je menjaju i to i u pozitivnom i u negativnom kontekstu i taj negativni kontekst nas najviše zanima i zbog toga smo danas ovde. Malo je da se podsjetimo kako smo nekada, a kako sada negujemo reputaciju. Nekada je bilo dovoljno da imamo dobar proizvod, da ga dobro plasiramo, pustimo propratnu TV reklamu na nacionalnim medijima, prigodan PR tekst plasiramo u nama bliskim uglavnom print medijima i to je otprilike to. Sve prigovore korisnika smo rešavali interno, pa čak i one koji su se završavali sudskim epilogom uglavnom nisu dospevali do medija. Kako danas to je stvari? Pa na sve pobrojano, danas se mi svi suočavamo sa jednim ogromnim brojem online medija koje teško možemo da pokrijemo sa reklamom koju želimo da puštamo, a još teže možemo da ispratimo šta sve korisnici pišu o nama, našem proizvodu, usluzi na tim medijima. Sad ovako, da ne bih samo ja pričala ovde, ja bih volila i vas malo da uključim u ovaj webinar i zamolila bih vas da mi odgovorite u procentualnom iznosu na sledeće pitanje koje je na ekranu. Da li ste sigurni da znate, odnosno da li imate informaciju koliko korisnika danas pre odluke o kupovini čita ocene o proizvodima i uslugama na internetu? Treba mi odgovor u procentualnom iznosu. Evo stižu neki odgovori. Rekla sam možete poruke podesiti privatno ili javno kako god vama odgovara. 10%, 15%, 20%, 30%, 45%. Koliko vidim, 45% je najveći odgovor koliko ste mi dali. Sve studije pokazuju da je danas 82% korisnika sklono da pre odluke o kupovini čita ocene o proizvodima i uslugama na internetu. A da je to otprilike tako, podsjetit ću vas da svi mi malo odemo na internet i proveravamo smeštaj koji nam je obezbedila turistička
agencija prilikom izbora mesta u kome ćemo letovati, zar ne? Znači, ipak odemo malo na internet pa konsultujemo TripAdvisor i tako dalje i tako dalje. Ništa, idemo i dalje sa pitanjima. Moje drugo pitanje za vas je da li znate koliko korisnika ostavlja ocenu o proizvodima i uslugama danas na internetu? Znači, koliko njih je steklo naviku da danas ostavlja ocene o proizvodima i uslugama na korisniku? Opet vas molim da mi pustite odgovor u procentualnom iznosu. 15%, 20%, 20%, koliko vidim negde 25%, čini mi se da je najveći odgovor koji ste dali, a pravi odgovor je 50%. Znači, danas već po svim analizama koje su vršene do sada, negde oko 82% korisnika konsultuje komentare o proizvodu i uslugama na internetu pre odluke o kupovini i već 50% je steklo naviku da ostavlja ocene o uslugama i proizvodima na internetu. Ovo su vrlo zanimljivi podaci i trebali bi da vam budu vrlo značajni. Rekli smo da je vaša kompanija proizvod uslugu na internetu, nedvosmisleno, pa ću dalje da nastavim sa nekim pitanjima. Da li ste razmišljali na temu, da li ste vi sigurni u to da danas možete da znate gde se sve i šta se sve u svakom trenutku piše o vama, znači vašem proizvodu, usluzi na internetu danas? Odgovorite mi sa da ili ne. Evo stižu vaši odgovori, vrlo teško, niste sigurni, ne. Ne, to je očekivani odgovor, znači pretežno ste tako odgovorili, vidjet ćemo i zašto je to tako. Moje drugo pitanje je, da li ste sigurni da ste uočili sve negativne komentare o vama na internetu? Opet mi odgovorite sa da ili ne. Ne, da, ne, uglavnom su odgovori sa ne. I za mene očekivani odgovor. Idemo na treće pitanje. Da li mislite da ste dovoljno brzo reagovali na te negativne komentare koje ste uočili na internetu? Opet molim vas da ili ne da mi odgovorite. Ne, odgovor je uglavnom ne koji ste dali. I sad ja vam mogu da kažem na osnovu ovoga što ste mi odgovorili, znači da ako niste sigurni šta se sve i gde se sve o vama piše na internetu, ako niste sigurni ni da ste uočili sve negativne komentare koji su na internetu o vama, a kamoli da ste sigurni da ste dovoljno brzo odreagovali na sve negativne komentare, vi onda očigledno trpite štetu. Pa da li vi možete da pretpostavite, moje četvrto pitanje, koliko štetu trpite u stvari zbog svega ovoga? Odgovorite mi opisno kako god želite. Niste sigurni? Ne. Pa uglavnom, vaš odgovor je da niste sigurni i to je logično na osnovu svega ovoga. Ne znate šta se sve piše o vama, niste potpuno sigurni, niste sigurni ni da ste uočili sve negativne komentare, niti da ste dovoljno brzo reagovali i samim tim ne znate ni koliko štetu trpite. O toj šteti ćemo mi malo više pričati malo kasnije. A da nastavimo priču na ovu temu. Pa, pored ovolikog broja online medija, zaista je vrlo teško ispratiti sve o onome šta se piše o vašem proizvodu ili vašoj usluzi na internetu. Ja sam uzela za primer da svako od vas ima zaposleno, na primer, 2 osobe koje se bave online reputacijom, znači da imate u kompaniji zaposleno 2 menadžera za online reputaciju i da ste im dali zadatak da pokriju najveće mreže, na primer Facebook, Twitter, YouTube i Instagram. Pa da li mislite da u životnom ciklusu savremenog potrošača koji traje 24 sata 7 dana u nedelji, vaša 2
menadžera za online reputaciju mogu da pokriju baš sve što se pojavljaju na ove 4 mreže u vašem proizvodu, vašim uslugama. Ja mislim da je to jako teško. A utvrđeno je da samo jedan negativan komentar, jedan negativan post može da izazove kriznu situaciju. Pa da vidimo šta je to krizna situacija. Krizna situacija je događaj koji ima potencijal da ugrozi reputaciju kompanije, brenda ili javne ličnosti i da donese finansijsku štetu. Što će reći da samo jedan negativan post na internetu o vama ima potencijal da vam ugrozi reputaciju i da vam donese finansijsku štetu. A da je to tako, podsjetit ću vas sve na slučaj Tonus hleba iz oktobra 2015. godine, gde se digla velika prašina i gde je kompanija Trivit d.o.o. iz Bečeja trpela jedan ogroman negativan online publicitet, ne samo online, sve je stiglo i do inspekcija, došlo i do naloga za povlačenje proizvoda iz maloprodajnih objekata, do uplitanja blogera, print medija, naročito Blica, zatim su ljudi iz kompanije Trivit d.o.o. donirali te povučene proizvode bolnicama, što je ostavilo onako jedan gorak ukus kod svih nas, jer je ličilo na to da žele da iskoriste rok trajanja proizvoda, da im to ne propadne. Oni su jako kasnili sa svojim PR-om, koji, znači, M je bio zakasneo, M je bio vrlo neadekvatan, i na kraju su došli do toga da im je inspekcija dala nalog da promene ambalažu, to jest ono što oni tvrde svojom ambalažom. A da vas podsjetim, sve ovo počelo u stvari od samo jednog posta na Facebook stranici naše poznate blogerke Tanje Vehovec. Zašto kompanija Trivit d.o.o. nije odreagovala na taj negativan post inicijalni, mi to ne znamo. Da li oni nisu primetili taj post ili su smatrali da nije potrebno da reaguju, ne znamo ni to i nećemo ni ulaziti u to, ali je činjenica da je u telefonskom razgovoru direktorka kompanije Milena Jakšić sa našim poznatim PR stručnjakom izjavila da su se nespremni našli u svemu tome, a posledica te nespremnosti je jako loša reputacija za brend Tonus hleb i kompaniju Trivit d.o.o. iz Bečeja i ogroman finansijski gubitak. Čak i naš poznati PR stručnjak i bloger Dragana Đermanović napisala studiju slučaja o ovome na svom blogu pod nazivom Tonus hleb komunikacijska katastrofa, i ja sam za vas ovde izdvojila 2 momenta. Prvi je, reakcija nakon 48 sati je nedopustiva u 24/7 životnom ciklusu savremenog potrošača, što će primenjeno na slučaj Tonus hleba biti da su prekasno reagovali. I drugi moment je da je svaki post i glas važan, ne shvatajte mreže olako, ovde Dragana Đermanović misli na društvene mreže, znači podsjetit ću vas, sve je ovo krenulo od samo jednog posta na Facebooku. Pa posle svega ovoga što smo čuli, ja imam pitanje za vas. Šta vi mislite, da li je potrebno da se zaštitite od negativnog online publiciteta ili ne? Molim vas za vaše poruke u chatu sa da ili ne. Da, uglavnom odgovarate sa da, vrlo, tako je. Neophodno je da se zaštitite od negativnog online publiciteta i neophodno je da reagujete odmah. Tu smo sada mi sa mogućnošću da vam ponudimo softver za monitoring online reputacije. U pitanju je jedno cloud bazirano rešenje, krajnje jednostavno za korišćenje. Potrebno je da se prijavite, da napravite izbor ključnih reči i da primate notifikacije. Prevedeno to znači da vi možete svakog trenutka na svoj mobilni telefon, pretpostavljam da svi dobijate mailove na vaš mobilni telefon, da dobijete notifikaciju sa izveštajem da se nešto tog trenutka o vama pisalo na internetu, da kliknete na tu notifikaciju i odete direktno na mesto na kome je nešto pisano o vama i
automatski imate mogućnost da date adekvatan odgovor na to što je napisano. Ovaj softver neprekidno skenira internet, tako da ćete, znači, vi uvek prvi saznati što drugi pišu o vama i istog trenutka kada vas neko pomene na internetu dobijat ćete e-mail notifikacije. Šta sve pretražuje ovaj softver? Pa faktički ceo internet, najvažnije društvene mreže i najveće, Twitter, Facebook, TripAdvisor, YouTube, blogove, forume, Google. Ono što je dobro, to je da vi možete sami zadati određeni link kroz ovaj softver i pratiti neku mrežu koju samo vi želite da ispratite iz vama poznatih razloga. Evo malo slike kako izgleda taj softver, znači označe se mediji koji žele da se prate, zadaju se ključne reči koje želite da se monitorišu i odabere se način primanja notifikacija, znači notifikacije možete da primate u real time-u, a možete i napraviti izbor da ih primate jednom dnevno. Kao što sam rekla, dobro kod notifikacija je to što su one linkovane i samo jedan klik vas deli do mesta na kome je ostavljen neki komentar o vama. Još jedna dobra stvar je kod ovog softvera ta što ima mogućnost opciju eksporta podataka, tako da ih vi dalje možete koristiti u svrhu analiza koje su vama potrebne za vaše poslovanje. Znači, da rezimiram, ovaj softver vam omogućava da pratite objave prema zadatim ključnim rečima 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, da dobijete notifikacije u realnom vremenu na vašu e-mail adresu, da brzo reagujete, samim tim rešite problem, sprečite kriznu situaciju, sačuvate svoju reputaciju i finansijsku dobit i očuvate dobre odnose sa vašim korisnicima, a samim tim i da unapredite vašu online reputaciju. Ovde postoji jedan zanimljiv primer koji sam vam pripremila na temu kako je moguće negativnu online reputaciju pretvoriti u pozitivnu. Jedan gost MK Resortsa na Kopaoniku je primetio čudan prevod ljutog soka od paradajza u njihovom dnevnom meniju u restoranu. To je naravno fotografisao, oni su preveli tomato juice angry. On je to fotografisao, postavio na društvene mreže i pogađate, ovaj post je postao vrlo brzo viralan, čak je stigao i do print medija. Međutim, marketing MK Resortsa je primetio na vreme ovu negativan publicitet i munjevito reagovao. Kako? Oni su na svojoj Facebook stranici napravili jednu mini nagradnu igru, zamolili su svoje korisnike da im pomognu na duhovit način, daju im odgovor zašto se paradajz u njihovoj kuhinji toliko razljutio i korisniku koji je dao najduhovitiji odgovor dodelili su, ja mislim, ako se dobro sećam, vikend boravak u MK Resortsu na Kopaoniku za 2 osobe. Ovo je pobralo sve moje simpatije, nadam se i vaše, i tačno nam pokazuje kakvu mogućnost imate da odreagujete, kakve sve mogućnosti imate da odreagujete, znači ne samo da sačuvate vašu reputaciju, nego i da budete na dobiti kad je vaša reputacija u pitanju, ako samo na vreme primetite ono što se piše o vama i odmah reagujete. Mi vam svakako možemo dati neke preporuke kako da upravljate vašom online reputacijom, navešću vam nekoliko njih. Znači, vrlo je važno da pokušate da usmerite vaše korisnike ka vama bliskim mestima za ostavljanje komentara, primedbi, predloga, sugestije i tako dalje. Znači, usmerite ih ka vašem web sajtu ili vašoj Facebook stranici, tamo ih zamolite da vam ostavljaju sve komentare, pa zato ako nemate onaj čuveni kontakt formular na vašem web sajtu, vreme je da ga napravite. Potrebno je da odgovorite na svaki komentar, a na negativni komentar potrebno je da odgovorite odmah, bez daljnjeg. Ako je u pitanju komentar za koji procenite da može da dovede do neke krizne situacije, potrebno je da zamolite nekoga iz menadžmenta, nekoga sa malo većom funkcijom
posebno koja se odnosi na temu koju je korisnik pokrenuo, da odgovori potpisavši se sa imenom, prezimenom i funkcijom koju obavlja. Imamo mi još uputstava za vas kad je u pitanju upravljanja online reputacije, imamo pripremljen za učesnike webinara koji se prijave u naredna 3 dana na korišćenje našeg softvera, besplatan e-book sa kompletnim uputstvima i pregršt dobrih primera kako u kojoj situaciji treba reagovati. Korišćenjem ovog softvera bit ćete u mogućnosti da ostvarite i neke sjajne dodatne benefite kojima pretpostavljam se niste nadali. Znači, monitorisanjem ključnih reči bit ćete u mogućnosti da nadgledate vašu konkurenciju i time stičete konkurentsku prednost, a i bit ćete u mogućnosti da na brzo i efikasno prikupite, odnosno generišete nove baze vaših potencijalnih, znači novih kupaca, što su sjajne mogućnosti. I stigli smo do onog gubitka, one štete o kojoj smo pričali negde na sredini ovog webinara. Pa ću ja opet dozvoliti sebi da vam postavljam pitanja. Šta vi mislite, da li ste razmišljali koliko stvarno potencijalno gubite zbog nekih negativnih komentara? Odnosno, ajmo na primer, da od 100 korisnika koliko je videlo samo jednu lošu ocenu, znači loš komentar o vašem proizvodu na internetu. Da li vi znate, da li pretpostavljate koliko će njih odustati od kupovine? 50%, 35, 45, 55. Pravi odgovor je 80 njih. Znači, zbog samo jednog negativnog komentara, jedne negativne loše ocene o vašem proizvodu ili vašoj usluzi na internetu, vi gubite 80 potencijalnih korisnika, pa to je 80% potencijalnog gubitka, odnosno štete, one malo pre što smo pričali, zato što niste u mogućnosti da vidite sve komentare i tako dalje i tako dalje. A kako to izgleda izraženo u novcu? Pokušala sam da dam uz pomoć ovog primera, ovog ću se ugraditi. Potpuno sam svesna toga da vi sami znate koliko vama vredi jedan vaš kupac i koliko vi kupaca generišete na dnevnoj osnovi, ali sam za potrebe ovoga uzela da, na primjer, jedan kupac vredi 1000 dinara i da dnevno generišete 100 kupaca. Ako se sećate malo pređašnje priče, 82% njih gleda komentare o proizvodima i uslugama na internetu pre odluke o kupovini, ja sam ovde zaokružila na 80 zbog lakše računice. I vraćamo se na malo pređašnji slajd, 80% njih odustaje od kupovine ako vidi negativni komentar o vašem proizvodu, pa ovde sam dala primer da je 20 njih videlo negativan komentar, što bi za vas značilo da je njih 16 odustalo i otišlo kod konkurencije, okrenulo leđa vašem brendu, a to u novcu znači ovako i to na dnevnoj bazi. Znači 16.000 dinara propuštene prodaje dnevno, pa 16.000 dinara puta 30 dana, pa puta 12 meseci. Veliki su to iznosi. Svako od vas može za sebe da izračuna po ovom modelu, na primer, kako to izgleda stvarno kod vas, koliki je to potencijalni gubitak svaki dan i da li je to nešto što je vama prihvatljivo ili nešto što treba da vam otvori neka nova saznanja i neke nove aktivnosti. U svakom slučaju, ja bih zaključila time da po meni monitorisanje online reputacije danas nije nikakav luksuz, već preka potreba uzevši u obzir ove cifre. I došli smo do toga da vam možemo ponuditi 2 paketa monitoringa, paket Pro sa cenom od $97 u dinarskoj protivvrednosti mesečno i paket Lite sa cenom od $39,95 u dinarskoj protivvrednosti mesečno. Ova 2 paketa su generalno ista, razlika je što paket Pro monitoriše neograničeni broj ključnih reči, a paket Lite do 10 ključnih reči. I kao što sam vam obećala na početku, Algotek vam je pripremio neke specijalne pogodnosti
Pa za sve vas koji ste danas učestvovali u ovom webinaru, obezbedio je 50% popusta na korišćenje paketa Pro i Lite u prva 3 meseca korišćenja, tako da bi oni za vas iznosili $48,50 u dinarskoj protivvrednosti u prva 3 meseca korišćenja, paket Pro i paket Lite $20 u dinarskoj protivvrednosti prva 3 meseca korišćenja, znači ostvarili biste popust od 50%, svi vi koji se u naredna 3 dana prijavite za korišćenje ovog softvera, a kako reći ću vam kasnije. I to nije sve, znači pored 50% popusta na odabrani paket za monitoring online reputacije u prva 3 meseca korišćenja, dobili biste i besplatno naš e-book sa kompletnim uputstvima za upravljanje online reputacijom i, kao što sam rekla, pregršt dobrih primera iz prakse kako se u kojoj situaciji reaguje. I to nije sve za one koji budu najbrži i prijave se danas do ponoći na korišćenje ovog softvera. Algotek je obezbedio i 30% popusta po isteku prva 3 meseca korišćenja softvera pa sve do kraja korišćenja softvera. Znači korisnici koji budu najbrži i prijave se danas do ponoći, pored svega što će ostvariti i svi koji se prijave u naredna 3 dana, ostvarit će i 30% popusta na korišćenje softvera po isteku prva 3 meseca za sve vreme korišćenja softvera. Kako možete da se prijavite na korišćenje ovog softvera? Možete mi pustiti mail na zmilinkovic@algotek.rs. Ja ću ostaviti malo duže uključen ovaj ekran kako biste mogli da prepišete podatke koji vas zanimaju. Znači, prijava za softver se može izvršiti preko e-mail adrese koju imate na ekranu. Da vas podsjetim još jednom, za popust od 50% na prva 3 meseca potrebno se prijavite u naredna 3 dana i besplatan e-book koji sledi uz to, a za takođe popust na prva 3 meseca i e-book i 30% popusta za sve vreme trajanja korišćenja softvera, potrebno je da se prijavite, da budete brzi i da se prijavite danas do ponoći. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i pozdravljam vas do nekog sledećeg webinara. Doviđenja i prijetno!